Virusi ya Marburg mu Rwanda kuri ubu bikomeje gufata indi ntera kuko abantu 8 kugeza kuri iyi saha turi kuvugana bamaze gupfa. Gusura abarwayi mu bitaro nabyo kugeza kuri iyi saha byahagaritswe. Ambasade zimwe na zimwe zatangiye gufunga, nk'urugero ambasade y'Abanyamerika yabwiye abakozi bayo ko akazi bagakomereza mu ngo zabo bakifashisha ikoranabuhanga cyangwa se iyakure mu gukora akazi kabo. Isi yaba ari guma mu rugo iri gukomanga ku miryango. Mu itangazo ryo kuri iki cyumweru nijoro, Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ubu habarurwa abantu 8 bamaze gupfa bazize virusi ya Marburg, mu gihe abandi 18 barimo kuyivurwa bari mu kato. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko bamaze kubona abantu bagera kuri 300 bakoranyeho n'abarwayi cyangwa nabishwe n'iyi virusi. Dr. Nsanzimana yavuze ko umubare munini w'abayirwaye nabo yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane ahavurirwa indembe. Kugeza kuri iyi saha ntiharatangazwa ibitaro iyi ndwara yabonetsemo, ariko izingiro ryayo bivuga ko ari ibitaro bimwe na bimwe byo mu mujyi wa Kigali. Icyumweru kandi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ingamba nshya zo kwirinda ikwirakwira ry'iyi virusi, zirimo gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bibujijwe mu gihe cy'iminsi 14. Uwapfuye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu ngo. Gushyingura uwazize Marburg bizajya bikorwa hari abantu batarenze abantu 50 bonyine. Uwazize indwara kandi ntabwo azajya asezerwaho mu ngo cyangwa se mu rusengero. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko izindi ngamba zizatangwa mu minsi iri imbere. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ry'ubushize ryavugaga ko hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Iryo tangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryari rikurikiye amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko hari abakora kwa muganga bamaze kwicwa n'iyi ndwara mu minsi mike ishize muri bimwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali. Virusi ya Marburg ni indwara yandurira mu gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye. Ibimenyetso byayo birimo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda. Ubundi iyi virusi ya Marburg ni bwoko ki? Ni virusi ijya gusa cyane na Ebola nk'uko ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi ribivuga. Virusi ya Marburg yatangiye kuboneka igihe abantu 31 bayanduriye nyuma y'icyumweru bagapfa mu biza byayo byakurikiranye mu 1967. Icyo gihe hari muri Marburg na Frankfurt mu Budage ndetse no muri Belgrade muri Serbia. Iyi ndwara basanze yaraje iturutse mu nkende zinjijwe mu Budage zivuye mu Uganda, ariko kuva icyo gihe iyi virusi yagiye ica no mu zindi nyamaswa zitandukanye zo mu ishyamba. Hagiye haboneka virusi ya Marburg ikomeye nko mu 2017 muri Uganda, abantu 3 nibo bayanduye, bose barapfuye. Mu 2012 muri Uganda nanone yongeye kuhaboneka abantu 15 barayanduye, icyo gihe 4 barapfuye. Mu 2005 muri Angola naho yarahabonetse abantu 374 barayanduye, muri bo 329 barapfuye. Mu 1998 kugeza mu 2000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 154 barayanduye, 128 bahasize ubuzima. Naho mu 1967 nkuko twabivuze hejuru mu Budage abantu 29 barayanduye, 7 bahasize ubuzima. Bibiliya ivuga iki ku ndwara z'ibyorezo nk'izi? Bibiliya yari yarahanuye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibyorezo by'indwara. Usomye muri Luka ibice 21 ku murongo waho wa 11. Ibyo byorezo si igihano gituruka ku Mana, ahubwo Imana izakoresha ubwami bwayo maze ikureho ibibazo byose biri ku isi, harimo n'ibyorezo by'indwara. Bibiliya ntivuga mu buryo bweruye ngo ivuge mu mazina ku ndwara z'ibyorezo zizatera isi, wenda nk'urugero nka COVID-19, SIDA, Mpox cyangwa se Marburg nk'iyi turi kuvuga. Ariko yari yarahanuye ko
hazabaho indwara z'ibyorezo ndetse zizaza zinica abantu, aho tugenda tubisanga mu mirongo itandukanye muri Bibiliya ndetse no mu byahishuwe ibice byaho 6 ku murongo waho wa 8. Usomye neza bakubwira ko ibihe nk'ibi ngibi bizabaho. Ibyo byorezo rero biri kugaragaza ko turi mu minsi ya nyuma cyangwa se mu minsi y'imperuka. Ngibi hari igihe ubundi byigeze kubaho dukurikije Bibiliya. Bibiliya igaragaza ko hari aho Imana yakoresheje indwara kugira ngo ihane abantu. Urugero, hari abantu yagiye iteza ibibembe, urebye nko mu Kubara ibice 12 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 16, cyangwa se ugasoma mu Bami ba kabiri ibice 5 guhera ku murongo wa 20 kugeza ku wa 27, cyangwa se mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma ibice 26 umurongo wa 16 kugeza ku wa 21. Icyakora ibyo ntibyabaga ari ibyorezo by'indwara ngo bigere ku bantu bose, harimo n'ab'inzira karengane, ahubwo byabaga ari igihano Imana yahaye abantu bayigometseho gusa. None rero dore ibyanditswe muri Bibiliya biri kugenda bidusoreraho umunsi ku munsi, aho icyorezo bucya kiyongeraho ikindi cyorezo. Ntago byoroshye, birasaba imbaraga z'Imana n'uburinzi bukomeye. Twabibutsa ko Dr. Sanzimana yasabye abanyarwanda kudakuka umutima ariko bagakurikiza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo. Tubibutsa ko kuri ubu ambasade y'Abanyamerika yo yamaze gufata icyemezo cyo gufunga imiryango, abakozi bayo bagakomeza gukorera mu rugo. Iyi ambasade yavuze ko serivisi zose zituma abantu bahura n'abakozi bayo zirimo izihabwa abafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibazwa interviews ku bashaka kujya muri icyo gihugu zibaye zihagaze. Abakorera iyo ambasade mu Rwanda basabwa gukora akazi kabo bifashishije ikoranabuhanga kuva ku wa mbere tariki ya 30 Nzeri kugeza tariki ya 4 Ukwakira 2024. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize iti, Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko hari abarwaye Marburg bari kwitabwaho. Bitewe n'uko iyi ndwara ya Marburg yandura, Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yasabye abakozi bayo bose gukoresha iyakure guhera tariki ya 30 Nzeri kugeza tariki ya 4 Ukwakira 2024. Minisitiri w'u Rwanda Minisante yatangaje ko abantu bagera ku 8 mu gihugu bitabye Imana bazize Marburg, mu gihe hari abandi 18 bakirwaye. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko abahitanywe n'iyi ndwara hamwe n'abayanduye biganjemo abakozi bo kwa muganga, cyane cyane ahavurirwa indembe. Dr. Sabin Nsanzimana kandi yavuze ko abitabye Imana barimo guherekezwa mu cyubahiro, hirindwa ko hagira abantu bandi bakwandura iki cyorezo. Gukomeza kwitwararika no gukurikiza amabwiriza ari gutangwa na Minisiteri y'Ubuzima, ndetse turushaho no gusenga Imana ngo idukize izi ndwara z'ibyorezo ziri kwaduka umunsi ku munsi. Murakoze. Iyi ni Omora TV, turabashimiye uburyo mudahwema kubana natwe. Imana ikomeze no kubagirira neza. Omora TV.